khoi huzik thiba khangdadana rescue tawba ngamdana leiriba khoi gi civilians tarukse masi tawriba thodok ase Congress party na strongest term da condemn tawe aduga loina na athuba matam da so tek ta kaidana khoi phajana release tawbirakpo oisno haidana ai adamaina haijari aduga hojik se akhoi manipur gi honorable chief minister delhi da haryana gi akhoi gi new government bjp gi government ama form tawgibadуда chief minister gi oath taking program da yaurure haraga adagi kana no khara unaramaga akhoi package khara pura haidana somda press media da wangangam banumito awdagi ugidre manipur gi chief minister kadai chakhrage khangde sidaida misi mina thoktana sida law sujaraga isam chamna ma sidaida lawrok pantha matamne sidaida law suraga leijaba adugumba nomagi suja nomjaba adugumba civilian do koi terrorist attack ta leikidabase masi su akhoi karigumba amata lenga ke maikaidagi as well as bjp party gi maikaidagi makhoi gi oiba statement amta akhoi taba phangde uba phangde adu honorable chief minister si miyam na su hangnai hujikse kadai chatkrage kaidau khrage kari tawba yawkhra no na akhoi su ngai asi yauna phibam so aba jirida mai chaktana adagi somda akhoi militant khara sida crackdown tawrubadagi adugi retaliate tawrakbo oina somda loina manipur gi entire area khuding makta sidaida mai chaktana bomb kapna danan hasidaida tawriba mayamse masi karigumba amata akhoi madugi akhoi statement amta thokte ba lengak sina swai area sida akhoi yam angakpa yam satina angakpa am phawe aduga hojik se congress party se taseng badi thoiba thodok wathok khuding maksigi burden responsibility morally oisnu adu natragana government amagi pubham thokpa magi official oisnu loina maksi paliba sarkar sigi responsibility oibham thokpane adubo prajana hek sarkar sibuna kankhatlaga nathaire hairakanda government sibuna kupsallaga thammaga akhogi side ta macha factor macha da oina loina blame tawbadawna chatpagi mami amatai aduga iroina na congress party da su hek adugi chakthungje akhoina phangbadawna tawe adu congress party da akhoi responsibility na thaibagumbagi maongda haibiba akhoi adagi congress party na akhoi gi daita akhoi gi lawhon phokpa lawdadana karimta tawdana leithokpa political mileage lawbadawna kanagumba section kharana hairibase masi akhoi di yam munna khandhara kanda masigi hangningiba wahang punamak adagi makhoida phawriba feeling khuding makse masigi lengak sason sigi maphamda hangbiramaba masigi feeling se ngasi thabak pangthokpa ngamgadawriba every policy program khudingmak execute tawgadawriba government sigi maphamda oina question si raise tawragade masi aidi yamna effective oiba solution ama early stage ta phangba ngamamgadra haidana khoi khanjabane sum ado masidaida honorable mp na karigumba statement ama thorakpa haibase masi yamna tangai phadaba sarkar paigera pairoigera miyam sigi representative ne mihut amane aduna miyam gi mihut ama oiraga asigumba awana taraba mikap miraw khogi matam sida karigumba amata haidana tumina leisan gadaba natteba hana mamangai gi bjp gi mp na tumin leirambado adu natte hojiki mp sidi aduna makhoina leibaki damakta karigumba solution do purakna na bagi damakta pressure piba adagi asumain tawdana ngangdana miyam gi voice oiribase masisu aidi yamna maru oi batangai phadaba thodang amara haidana khalle aduna masi akoina taraina lawpham thokte sarkar na tawgadabado tawraktabadagi opposition na oina kochen chelaga tawra leiba mayamse masi aidi khara appreciate tawpham thokpra na su khalle aduga masi honorable chief minister da akoi manipur gi honorable chief minister da akoina haining base akoi miyam na su hangningi ba miyam da su phawri basi karino hay matamda puwari da so dum lengdana leihoragani aduga akhoi manipur gi puwari da so amukta thokhidriba adugumba misak amane yamna top pa yam unique oiba karamba moongno akhoi manipur gi chief minister na unique oirisi haibase khwai dagi pangdaba
ख्वाइदगी मरिन लेतब चीफ मिनिस्टर नेबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर से ख्वाइदगी पांगदबा मागी पोस्ट किदमक्त खल्लग लैरिब्रा नत्रगना करिगिदमक्त खल्लग लैरिबनो माना करिगुम एक्शन अमता तौथोकपा ngamdabase मसी याम क्वेश्चनेबल ओएबा अदुना असिगुम्बा एरिया से स्वाइसिदा हेना नैनरकांदा मसी अखोइना नैनदोइसि करिगिनो सरकार से हेना इफेक्टिव ओइबा मथौ तौबा ngamnanabagidamaktनेबा अखोइना सरकार से कनखटलगा थमतारगदि थबक तौरकदौरिबा थबक पांगथोरकदौरिबा सरकार से क्वेश्चन तौददना अखोइना मोइबो योमझलगा कुपसन थमतारगदि सरकार से करी मथौनोबा तौरक्तोइसे अफब ओइसनो फत्तब ओइसनो मोइना तौरिबा म्यामसे म्यामना यारिबोय चुम्मिबोय निंगदना सुम चटपगी ट्रेन अमा लाइसे हुजिक चटनबी अमदौना म्यामसे फैशन अमदौना लाएबा सेंटर सेंटर रोमदंगता अमुक नांखलानी स्टेट सरकार सिना कयिमता लेतबदौना स्टेट अमगी लेंगाक सिदि लोइन काउथोकनग्रेबा म्यामसे सरकार अमा पांदब लेबाक दौना मपी मपा पांदब लमदम अमदौना अखोइना सेंटर सेंटर येंबिद्रे सेंटर स्टेट मदरली ट्रीटमेंट तौरे अदु अदा हाइदना लेरेबा अदु स्टेट सरकार सी मथौदी मागी दायित्वदि लेतब्राबा असिगुम्बा एरिया से आई यामना मसी फजना इंटेंसिफाई तौरगा मस्वाई एरिया द डिस्कस तौरगदि अखोई सरकार की मतेंग ओइगद्राना खनबने अदुना अखोइना सरकार योखतलगा थंबा यारोय सरकार न पुगदबा भार सिबो मिचम प्रजा अखोइ मयामना ओइना पुर लेरेबा लेबाक प्रजा मियामना ओइना भार पुर लेरे सरकार न पुगदबा भार से अखोइगी करी वाइकुप पुबीना चेंकुप पुबीगी दमकता वाबी हाइबा परमान अमा लेदाय अदुमाइन तौर लेरे सरकार की अदुने हाइसे वारोइदबा अखोइना फोकस तौरोइदबा एरिया एज ए सिटीजन ऑफ द स्टेट एज ए सिटीजन ऑफ दिस नेशन वी शेयर द इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी अखोइसु सब मानना अखोइगी थौदांग लै लेबाक ngakpagi लेबाक नुसिनबगी दमकता बट मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी नेबा थबक ओइनदी सरकार सिगिनेबा अदुना अखोइना सरकार कनखलगा सुम थंबा यारोय अदुगा सेंटर ना नाथैरगा लेबसु यारोय स्टेट सरकार की रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी याम चावे मसिदा बीजेपी बो नुसिदबा और साउनिंगबगी वा नते लान से लोइसल हनिंगबगी लान से फजना सोल्यूशन पुरकननबगी यांगसनना थबक तौननबगी दमक्तने अखोइना हाइजरिबा पुनमक्से ओके दाबगे द लक्ष्यनिंगी जे मणिपुर गवर्नमेंट ना हुजिक तौबा याबसे हौजिकी लेरिबा सिचुएशन सिदा तौबा याबजी करिनो तौहनिंगी जे अदुमदंग हाइबिरो कांग्रेस पार्टी ना मणिपुर की हानगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री ओक्रम इबोबिना अमसुंग कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मेघचंद्रना तत्तना सीरीज ऑफ अखोई प्रोग्राम इवेंट्स ता अखोई हौबदगी हौना फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अखोई हाइरगा लाक्चबने सिगी चाइबा मैजी मुथटके हाइ तारगदि अहानबा स्टेप ओइना अहानबा इनिशिएटिव गवर्नमेंट सिना लौगदबसे बोथ साइड ता चाइरगा लैरिबा इलीगल आर्म्स मयाम से मसी डिसआर्म तौबा मथौ ताइ हाइबसे मसी सरकार दा सेंटर दसु स्टेट दसु लोइनमक अखोइना कांग्रेस पार्टी ना फन्याम हाइजरबनेबा सुगी ग्राउंड रूल थुगाइरगा चटलगा लैरिबा कोइ चाइरगा मागी डेजिग्नेटेड कैंप लेगदबदा लेतदना ngasi खुलाई कया कैंप लैरी लेते मियोय कया लेगदबा मफमदा मियोय कया ना मफमदुदा लैरी कदाय वाइदा लैरी हाइबा थिदोक्तना कंगाउन हल्लगा कोइचेन चेल हल्लगा चाइ हल्लगा मागी तौनिंगबा कुसीरासी तौहल्लगा थम्मिबा सुगी ग्राउंड रूल फजना मॉनिटर तौबा ngamdaba ngasi बीजेपी गवर्नमेंट सिदा कांग्रेस पार्टी ने सजेशन कयारक तौजबनेबा अहानबदा बोथ साइड ता चाइरगा लैरिबा इलीगल आर्म्स मयाम से डिसआर्म तौबियो हाइबने अनिसुबदा सुगी ग्राउंड रूल थुगाइरिबा मयाम से मसी अमुक्तंग ग्राउंड रूल ngakna चलहनबा मागी लेभम मकोनदुदा थमजल्लो अमता नमझल्लो याद्रगन एक्शन लो हाइबनेबा थबक तौ हाइबनेबा मोइने यादा याब्राबा लैरिबा मसिंग मखैदो लोइना माइ लेभमदा लेरे खलसे सीजन नरोइदबा खुलाइदो मफम चाना फजना लोक तौरा थम्मे खलसे साइड अनि मक्ता इलीगल आर्म्स मयाम से लोइना प्रोसेस तौनरिबा मयाम से लोइना डिसआर्म तौरे खलसे कदाई वाइदैनो कनानानो पंखाप कापनारक्तोइसे कदाई दे खुलाइनानो कापनादोइसे कदाई दे खुलाइनानो हानादोइसे चलगा किन थिनरु दौ मंगाइरेबा अखोइ पाउंग तोमिनसु हाइगिबदा अदुके बीजेपी की माइकैदि याम कन्ना फुंदोइबो वाफमसे
external threat ama yam chawa external threat ama khoi gi haibata re Burma Myanmar gi then Bangladesh gi element mayam ama yaura kanda madudagi pirakpa khoi gi chawa chaithing ama khak haitare thengna bani habani maroina madu thengna bagi lanjang ama ni hojik changi ba lanji haidana khoi gi kaya khana phongdo ki balai khoi popung song sai thamgi adwai area du de kari habi ningi masi yam phajai habdi masi su part amane changing geopolitics sina maram oire harakanda India gi foreign policy se asuki matik solakpa India na China compete tawba ngamaktabadagi victim na Manipur state na oibaneba Manipur means India sin as a whole India ga China ga manungda cold war tawnaraga magi ngasigi globalized society sida compete tawnaba sidaida Myanmar sida moina karigumba khara taunanabagi pandamda karigumba khara relationship khara sagatnanabagi pandamda Manipur bo victim oihanbadi masi India gi lenga ki asoiba oiroida braba Manipur si tullamo ina season naba yaroeba Manipur sina battlefield ama oihelle harakanda India na China compete taunanabagi Myanmar da karigumba good faith khara good relationship khara sagatnaba hotnabada karigumba benefit khara Pangnana bagi damakta masagi laibak da mangi ba mayam se India lengang na uda ba yaroeba asigumba mayam se masi laibak ama leitaragadi magi foreign policy haiba mayam loina leinari ba ngatane miyam na hena thoido hendo na khangnari ba sine adu sigi foreign policy si hairaktraga India lengang na magi foreign policy soire harakanda Manipur na madugi dosa ta ba dudi yaroeba masine ba koina hainingi de asigumba mayam se masi external threat yaure haitaragadi India na yam chauna deal tawam thoktabrane masigi Manipur da thoiba crisis se phajana hena serious oina handle tawam thoktabra ba Manipur khakta da tongana inthoga nangi naraibak yengna zaro haibi da thadokpa yabra ba external threat leire haibasi government ki union top officials mayam amana kayarak hanna moigi statement da official oina thokrabane ba adu oitaragadi makoina haiba statement dugi action follow up karigi BJP sarkar sina both at the center and the state karigi laukhatabanoba Manipur na adum victim ohelaga thamba yabra haiba sine koina hangningi di okay Congress party da gi akhoi hojik mamang gi sarkar na ju khara tawam taraga da hojik thengnari be lanje thengnaram do su yai bi wafam ma khak lai hojik lai ri film jidi akhoi gi tungi mirol gi damakta akhoi matam khara wa bani ha bi wafam amani yam critical hours ni adu masi thengna da be yadaba tangka amani lani haidana haibe kari kamai rek to bini da bangi aina punsida aphaba mi ama oininge UPSC exam thaninge clear tawninge natraga any field amada ai makok thongninge haidana ai se sijagadaba nate awaba mayok naraga nungai rakadabane haidana hekta ai se sijagadaba nate sacrifice tawgadaba nate ba aina hainingi di thamjaningi di karino haibada laibak ama yai phananaba praja miyam sigi amasung tungi generation present gi su future gi su phananaba tawba haibase sarkar duna matam gi pairiba sarkar dugi daitaneba masidaida anaba ma hospital da layeng naba pukhale nang kari charoi nang kaidobaino nabuk nari se nang adu chari kari gi na sum tawr leiba yaroeba nari badu hana treatment phajana tawbi gadabaneba adu kanda asi haibadu loina phajana kaino tawgadabneba magi diagnose tawbam thokpadu tawre haraganda adom da focus tawr leigadam nateba we should focus on the present crisis adum past tawr leiba yaroeba congress ta adum BJP na blame tawrga leiba yaroeba congress na nateba hujik sarkar pairi se sugi ground rule bhawba phajana chatna hanba ngamdaba sarkar sina sugi ground rule bhawba monitor tawraga koi chatlaga leiriba poiraga leiraba chairaga mi hatninge hat nongmei kapninge kap yum mai thaninge tha bom kapninge kap tawraga chatliba mayamji tap pusallaga phajallaga mai kem to da tabap namjhallaga thamgadaba se bhawba namjhanba ngamdaba sina masagi asoiba mayam se sideline tawba yanaba cover tawba yanaba atopada miyam gi mind se bluff tawba yaroeba akoi si amtang reality da lakhi seba ngaktang ngasi paliba BJP sarkar si tasengna lan si loisanningbra loisanningdabra loisanningagadi
illegal arms मैम से disarm तो है भी याद करी कि नो ओके अभी वो फोन दोबारा से आई हाइजर की के बा पॉइंट 10 तक ना अदगी हुजी की करी कि नो बा सुगी ग्राउंड रूल सिबाव फजना मेंटेन तो हन बंगम द्रि से करी कि नो बा अदगी हुजी प्राइम मिनिस्टर उनब ngam चीफ मिनिस्टर सिबु करम मखल की चीफ मिनिस्टर नो बा सी प्राइम मिनिस्टर सी ngak leitana मा पाव फाउनरी है होम मिनिस्टर ngak leitana अखोई पाव फाउनरी है टेलीफोन की खुतांगदा अदगी यूनियन होम मिनिस्टर नसु मणिपुर थोइब क्राइसिस से फजना मॉनिटर तौरी न ममांग कयारक हना हाइख्रे यूनियन मिनिस्टर ना अदगी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना अदगी मणिपुर की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना फजना मॉनिटर तौबदै रब ngasi नोंग मकांगदना मिकअप मिराव खोन निल्लिसे अमसी अनीसी अहुमसी तरासी तरुकसी तौर लैसे मसी फजना मॉनिटर तौबै रब अदो तारदी सिगी मॉनिटर खुतौसिदी बीजेपी की मॉनिटर खुतौसिदी करम मॉनिटर खुतौ नोबा सोम द लाकी सेवा ngasi टॉपिक सिसु करी गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबल फॉर एब्डक्टेड वुमेन एंड चिल्ड्रेन हाइबने हुजिक थोइब इशू से कमदौना लोइसनगदगे हाइबसिदोम द अखोय खरा फोकस तौसेबा कइनो द नतबा मांग द तारिबा इशू सिना लोइन कुपसलगा नाथैरा चटले ममांगी तौ लेरे मियाम सिदा कंफ्यूजन अमा अदुम क्रिएट तौर लेरेबा अखोय लान जाना लोइसनजेबा अमता लान कमदौना लोइसनगदगे सोल्यूशन कमदौना पुरक यागदगी हाइबगी रोड मैप तो यातना नब होटनब रोम तो ओके तमगी याम तेन आई रिएक्शन अमदंग लौजौगे ngasai तमगी न पुखलपा एखोयगी कई म आर्गुमेंट अम खंगने मणिपुर चीफ मिनिस्टर की मतंगदा एखोय याम पांगदे हाइदना अदु हौजिक एखोयगी एमडी की कन्वेनर न मु हाइरिबा वाफमना मणिपुर चीफ मिनिस्टर सिदी विजनरी लीडर अमनी तुंगी यंग याम सांग उबा ममांgai matam amadagi मणिपुर की याम क्रिटिकल ओइबा आवर्स अमा एखोयगी लेरे हाइबसे याम ngana प्रेडिक्ट तौखरबा मिसक अमनी हाइदना अमका एखोयगी थंबीरे हाइतारे करी रिएक्ट तौबिनिंगे तेन हाइतारे एमुक लाक्सेकी मेगी तांग अहुमदै ममांग चहीदगी थोरकिबा असिगुम्बा थौदोक वाथोकसे असिगुम्बा वायलेंस सिदैदा अदुक्की मतिक ममांगदगी माना असि थोरअनी हाइबसि खंगे हाइतारगदी फुल टाइम गवर्नमेंट अमा ममांगदा लेग्रे हुजिक 2.5 years ओइरे अदोय तारदे सिगी ड्यूरिंग दिस 7-8 years सिदा कैदौरगा लैबिरमगे अखोय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से हाइबसे मसिसु हंगनिंगे अदुगा लैबाक फननबगिदमक्ता लैबाकी याय फननबगिदमक्ता मियाम मिचम प्रजा मियाम सिबु मागी बलि कटफम दौना अखोगी हामेंग दौना अखोगी बलि कटफम दौना नोंमना मी अमा हातोकपा नोंमना मी अमा हातोकपा नहा अमा मुसीबा अनि मुसीबा नुपी अमा मुसीबा मिचम प्रजा मुसीबा सुम तहल्लगा लैबाकी याय फनबगिदमक्ता तौरिमने न मणिपुर की इंटायर पॉपुलेशन से तुमना हाटपा लोयरकान मणिपुर की से याय फहुदौरिब्राबा मणिपुर की इंटायर पॉपुलेशन से बुल्लम अखोई हातोकपा लोयरकानदराबा लैबाकी फननबगिदमक्तबु प्रजा द इंथोक याब्रने ओके ओके सरकार लैसी कैदौनम नोबा सरकार अमा इचाउ चाउना लैरिसे एखोय म्यामगी याय फननबगिदमक्ता प्रजागी अमसुंग लैबाकसिगी याय फननबगिदमक्ता तौबिननब नत्राबा एखोय ओना थादोक मोइना मोइगी सिल ओइना मोइगी बैरियर ओइना मोइगी बुलेट प्रूफ ओइना सिजननरे हारकांदा एखोयबु मिचम प्रजा म्यामसिबु चिंखोंदा थारगा लांथेंना हन याब्रो सरकार सिगी लैरिबा मेशिनरीज म्याम सिदि कदाय चटखरबा स्टेट फोर्स म्याम लैरिसिदि काय चटखरबा मणिपुर पुलिस IRB MR कमांडो म्याम सिना कैदौर लैबा सिदा चमजरबा इनोसेंट यूथ इन टर्म्स ऑफ 1000 म्याम सि सैक्रिफाइस तौहल्लिसि करिगिनोबा लेबाकी दमकता ओके हौजिक फारगा थमकिबा एब्डक्टेड women and children nupi amadi angang singi moigi malaibak si kai urang budege si lamdam si leriba miyam punna yam taniknaba aduga tongan section of the society community miyam gi level dagi yam kana appeal tawnarakpa gi tangkak amuk juk chu eri ngasi si 14 November ga mari leina aikoi gi children day gi thawam manipur ta ayam pangthokna gi de adu mahiru singna ngasai tamona habi bedona loi thokla kanda aikoi gi santi gi kholaw laukiba aduga miyoi taruk si thadok pirakna bagi appeal tawna ki baji yam toina thengna ki hauzik laiba wafam Congress Party ne thamiriba kadai waida hauzik central government ne act over yabagi level sing kamai lei adu state government hauzik leiriba makhoi taruk si thadura hona bada karam thorang ching lokhot pe yai aduga kadai waida no aikoi ge fail oire hariba sing se Indian state se terribly fail oire haidana aikoi MP ozabi mon phone to kibo from zom lei kadai wai area no yamna fail oire hariba area sing se kamai point out to bigo अहानबद लॉ एंड ऑर्डर से मणिपुर द कंप्लीटली कोलैप्स कंप्लीटली फेल ओइरे हाइबसे अखोइना नते ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाइग्रबने अदुना सरकार से मथौ तौद्रे हाइबने लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली फेल ओइरे हाइबदे अदुना अखोइना
solution pura hangi haiba taragadi solution gi mechanism ama oina sangdaba yadraba adugi main component se state government se akoi mathau tawhan batayaba mathau tawdana leiriba manipur gi BJP sarkar se masi hana mathau tawhan batayaba moisi government amagi authority do magi power and functions magi duty se perform tawba ngamdre magi mathau se exercise tawba ngamaktabadagineba adu akoina haijarina center haina miyamna suloina haibire center romda adum tainaraga chatlagadi akoi state sarkar si leitraga su yara braba akoina hangningi se miras state government si leitraga su yara braba sarkar ama suk chauna leiraga manipur state sarkar si gi oiba tawham thokpa mathau khara pangthokpa matamda center na ngahak leitana adum ayet apan piraktana taw taragadi state sarkar si gi magi mathau na gatsu utpa mathau ta da braba cm di akoi su state ki si bhaudi tawni cm di khutthingjan birakano swai area si amadadi akoi kaisu kaino tawbirakano akoi thokpa phanaba tawjage haibasi yada braba state government amage masi thoiba problem khudingmak jirigi bu oiro hujik pharaga hujik thiba khangdadana leiriba makoi taruk tugi bu oiro any incident khudingmak sigi oiro ahan bada tummaga leiriba BJP government se ahan bada hogat patai hogat laga phammaga mu yengaga leigadaba natte tummaga hogal aba matungda amuk mathau tawgadaba mathau pangthokadaba mathau phajana pangthokadaba ngahak ngahaki akoi issue sideline tawnaba aduga thoiba crisis se dagi kamdawna nathairaga kanada bol langsanjigena adomda chatpa nataba vision namaga loinana akoi concrete solution puraknabagi damakta concrete road map ama purakba mathau tayaba adu tawnabagi damakta pajana dialogue process se akoi tawnanabagi lambi poramje yatlo haibaneba adu tawnabagi damakta amu kari mathau tage haibabo center gi luchingba unaba phangdadana unaba ngamdadana leiriba myam se BJP gi makhoi gi union leader sing se honorable prime minister honorable home minister se masi unaraga pajana masi marik chumna table tawba tayaba hanbada moi masen akoi pal khanaraga thong lonjanaraga thammise thong hangdokadabaneba adugi matungda amuk makhoina wari do phajana kupna nainaraba matungda miyam gi kari yai phanana ba tawsige haibado miyam da thabak oina implementation tawrakadabaneba moi masen baw phaminaraga phajana wari si sanadri haijabne da ina haibani adu oragadi miyam gi yai phanana ba thabak si kadai waidanoba execute tawraktoise kadai waidanoba implementation tawraktoise adu ai sineba yam soirise okay dabang sida aina hujju fungzaba information da haiba tare hauju chawakna pungkhai amagi mamangda thagalakpa nate ikoi pungkhai amagi mamangda thagalakpa news article amakhni the hindu gi news article sida pallibaji hauju hujik si combing operations athari habani haujuk phagriba makhai ikoi gi nupi amadi angang sing si lokthokna bagi damukta combing operation yam kana chathari habagi wafam mama masida manipur police amasung central forces sing yaura kanda chathari habagi wafam mama atopo mana Hindu Manipur media khara dadi report tongnarakpa paper khara da local paper khara da tongnaba thengni adu ko reference to phangdabagi ngasai ni panjadabani haba tare masida mu Hindu paper da mu ai ko tawjage cookie jo militant singi body tarakhak अखोगी सिलचर मेडिकल कॉलेज ता मोइसे हजिक लेरी सिलचर मेडिकल कॉलेज से हजिक याम कन्ना हॉटस्पॉट ओइबा मफम सिदगी पंगलाप लाप तबा हाइदा फ्यू किलोमीटर्स वे खक्तंग लेबा मफम मु खक्नी हाइबा मफम सिदा मोइगी मो कइसे पोस्टमार्टम तौबा होरप मतम सिदा मियोय moi khara postmortem tawba hora matam sida marakta lefan gi habani masigi si manipur police na athing ba pibadagi lefan gi bani habani maroina haiba mi sing asi makoi da pibi yaroi maramdi som da pharaga thamiba mioi taruk si pirakadamani haiba gi wafam dani nakala morom da haiba wafam si mak amu assam police da hindu paper na mo hangba kan da di haiba wafam si di moi deny di tawri masi allegation si madi tawda bu masigi wari madi lai habani ke bios ki damta thamjari wafam si somehow the government is doing something and ubra natragana hena to huningi basina karam garam area da no hojik leiriba khoi pharaga thamgriba mioi taruk si kanna bona bada kari kari sin thorang sin lohoning bagi as a principal of opposition party moine kari kari having bagi se sadong village ta mamang da akhoi ising da tasandana thiba phangki da bado akhoi Indian Navy adai kari kari no mayam laktana rescue tawnana ba yam kanna hotna dana adumain tawgi
mi irak na dana ising da tasan giba mi do bhau state ti handok na center gi leiriba araiba mechanism means putho haraga tawriba adugumba amane ba adu itaragadi civilians taruk akhoi phajan giba bo kaidowe adu kanna na ba hona roi doino ba masi hona ba haibji sarkar gi kaisu angak wa ahen ba mathau ju natte phajan giba mioi singdo tek ta kaidana akhoi thadorak na ba rescue to bangam na ba hona ba haibse sarkar gi normal routine ne kaisu sida ngai leite moina tumgera tummoi-gera kaidogera kaidoroi-gera noi moina tawriba manungi akhoi moigi operation style do akhoi khangde adugi tawgadoriba operation do sarkar sigi icham chamba mai mathone kaisu ngakningai leite central force lak ama la aga adu omjal laga thigera natraga moigi kana kana gi no leader sing kokhatlaga request tawna-gera moi masen tawgera adu akhoi khangde ba mi puthor o haibne ba tek ta kaidana aduga asigumba incident se matung amuk thoal lakano haibne ba aduga sidaida sibai lak amaga lising tara kun sure huje both state force and central force ma'am tawre haraga adagi hujik 20 companies anau amaso akoi manipur da thajal lakhre haire CPF ki lairi ba mayam se kaidona na bano ba si mayam se ahan bada akoi na tattan haijaba se mathau amtang tawhallo haibane ba mathau tawhallo mathau tawhandadana lairi ba security forces ma'am se activate amtang tawba activate tawraba matungda akhoi amtang yeng seba marang nahan CRPF na saudana hallaga retaliate tawrubada militants tara khudakta akhoi handle tawba ngammi side adu itaragadi moina mathau ru phajana tawrambada silam hen mangam gadraba phelaw ngam gadraba masi sarkar sigi gut si swaidane ba koina haijari se sidane ba government si yam weak oi na koina haise eta blame tawning bagina te ba okay dabin bagin final question oina ai amdang lakcharam ge habatare nasai pabung yam kana hanjin pan gi wafam ni no matter what any chief minister may come or any haitare chief minister sintuaga so natragana government am dakta ga so hauzik lai problem si dum thengna gani habi wafam ni asi matang si dai kari rek to bin issue di akoi matam gi issue di adum akoi laigani adubu lairiba issue si de handle tawba tackle tawba gi mode of handling the situation or crisis to ne kenarak toise adu congress la asu ama la asu any chief minister na order su hujik thoiba issue si di adum noma nataga thok taw lairabane nataga si di adum escape tawba ya roi haibiba singse congress na karigumba sarkar paiba oirame khalase ba ngasi wari sumana sungwa wahallam moeba sungman mana deba sini ai amtang clarify tawjarake ba congress ka BJP ka sungman mana roi nahan namana ne naibada law and order si phajana implement tawram badane law and order si phajana chatna halam bada sumaina phelaw amtang moeba masina takbadi sarkar si mathauna leiba ama changeba guts leiba am changeba will power am changeba just basan nataba basan nataba reality ama oiba changeba koi drama gi matam natte okay 1 minute bizage okay congress party gi samam tobi tabage koi di reality se constructive opposition party ama oina haidaba yadaba gi haibane do kanada su koi political party ama ta blame tawbagi wadi nachade ai akoina thamjabadi sarkar se mathau tawhaninge haibane sarkar mathau tawhaninge sarkar gi existence se miyam da koi significantly oina uhaninge aduga akoi mahakna tawriba punamak se clarity leitaba vision leitaba dagine haibase akoi masi amadi chap chana akoi uba phange khangba ngamme aduga yam noaitaba miras losan biro na phat hairakino ko ai point amtang thamaugi ge haujik se akoi se mafam amada yum mai hek cha aba mafam amada nongmai kapsala aba mafam amada hek misi mina yauraba akoi praja miyam sigi ichilinaw akoi gi praja section sigi wakhalon sida kari wakhalon chen ge haibo ibung ipwa sing hairani adagi ichilinaw sing akoi gi thawai amta di kanbio haibagi kholaw se akoi to whom akoi gi life and property si kanada nga an gadage kanada protect to han gadage haibagi akoi gi the way how we seek the attention si akoi gi sigi train si change tawbagi atmosphere ama la ising akoi gi society sida masi number 1 akoi soirabane ba masina maram oirakanda akoi se
ꯂꯥꯟ ꯂꯣꯏꯁꯟꯕ ꯉꯝꯗꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯅꯤꯌꯦꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯂꯣꯏꯁꯟꯖꯔꯒꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ IRB ꯀꯃꯥꯟꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯊꯦꯡꯅꯒꯗꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯔꯛꯄꯒ ꯏꯕꯨꯡ ꯏꯄ꯭ꯋꯥ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎ ꯏꯌꯥꯝꯕ ꯏꯅꯥꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊ꯭ꯋꯥꯏꯗꯣ ꯀꯠꯍꯜꯂꯒ ꯀꯠꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯊꯋꯥꯏꯗꯣ ꯊꯥꯍꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯜꯍꯟꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯏꯆꯥꯎ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯀꯥꯎꯔꯛꯄꯒꯨꯝ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯔꯤꯃꯥꯏꯟ ꯇꯧꯖꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯩ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯃꯟꯗꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯍꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ BJP ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯈ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣल ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ BJP ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ BJPꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯦ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯣ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ BJPꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯣꯔꯠ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯒꯤ ꯁꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯔꯤ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯏꯟꯗꯁꯦꯠꯁꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯎꯠꯂꯨꯛ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ ꯂꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯂꯩꯔꯦꯕ BJPꯅ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯍꯦꯟꯗꯜ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ